Mấy cái quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to net la mai tuan liu dare. Aside September tarik chui kum sing nay na chui na padai. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Dimapur September tarik root na chakyu. Indo-Naga Peace Talks Central Government's representative A.K. Mishra read National Socialist Council of Nagaland Isaac Muiva tong leaders nunta Dimapur ka September tarik root na Chennai nung ariu na parira kan thi tuna lumnu mai chamri thi thai kan the cham thilai na A.K. Mishra read Ministry of Home Affairs officials nun leituna Auto Kilonser Secretary General D.H. Muiva khani NSEN-IM collective leaders nunta Camp Havron Dimapur ka ariu kan chonge Central Government's representative A.K. Mishra le NSEN-IM leaders nun closed door discussion khuangnai daw tat kai kani kumna meeting khotai Naga Peace Talk New Delhi kau October dong rai mai naida khau tat kai tat khang nu lau kan thi tuna lumnu mai chamri sa kane mi hai in thai kum December khau tok tat kai kan metang asai ri rai mai suna official talk tai tat kai tat khange A.K. Mishra le NSEN-IM leaders nun meeting kan mai khau tai inthuk mai latbam azu ka phia lau kani tuna sa kani Tiki meeting dong details taitu sa inthan patkan mage. Naga political talk citing kum sui na pungu inbu dat gongkan jongthi kum na central government ri NSEN-IM le NNPG sta kalang bye na 1997 kani 2017 kau kahau kan jonge. Intelligence Bureau former Special Director A.K. Mishra ta Indo-Naga Talks strong government's representatives na kum singnai na treat na kanai khotai rikada laukan jonge. NSEN-IM read Naga strong separate flag kani constitution demand sukan may rui nuna mitay guang tangam magna guang kan jonge. Infal September to recruit na chakyu. Union Home Minister Amit Shah Rui BJP Rural State Manipur Ton Chief Minister N. Biren Singh resigned suni may ladba magi tuna sakanthe. Kumna Center Rui Metei le Kuki communities da chuzang may guangdat khang pary ra ka haubam the tuna sakane. Manipur dong latlu inthak mangnaba milung khau CM Biren resign su kan pungthi tuna cham azu khau hi kai kan chongi tiki Amit Shah Rui thau re Biren Singh resign supni tuna sana chu tuna sakanthe. Opposition leaders azu re Prime Minister Narendra Modi Manipur guanglau magnaba metapian mak mai inda wai kan me khau Amit Shah re PM Modi Manipur guangni metong na ye thai mai goi khau chi thai patni dei tuna sakane. New Delhi September tarik root na chakyu. Prime Minister Narendra Modi rui United States tat kang samrang suba milung khau Congress rui tabuizang asaingan Manipur guangni mangpam tu chu tuna Congress rui Modi khau than kan the PM Modi rui sang ne thum chang tat suna United States tat ni mi tai September tarik chui na khat khori tat ka hau khangi PM Modi rui annual Quad Summit khau ka zauna United Nations General Assembly khau Summit of the Future khau lat sapni Microblogging site X ka General Secretary in Charge Communication of Congress Jairam Ramesh Re non-biological PM Re high profile global changta tsuna US kutat panithi tiki tabui zangri Manipur guanglau ni magna bamsu tuna sagane Congress Re Prime Minister Modi da Manipur guangna chuzang mai naitet khangpari ra lawu tuna sangwei kaloi laukan chonge Churachandpur September tarik root na chikyu Manipur Tongching District Nun Khau SSC Examination Center Mangmarui Churachandpur Kharui SSC exam kazaw ni may nun Mizoram Capital Aizawl Khau Exam Center launa chang simay azuta akhang na tatbamte Manipur lalu rui Kuki jo insam na nun rui infal kay na exam tha numak may sang rui Mizoram nta na tatbam chongi Churachandpur Kharui Aizawl tangni mi hai kilometer phaitum inbuwi kum na mi tong chang hai si may ritat kaluba may nun khangkung may nai na bam chongi Aizawl thang SSC exam kazaw ta ni may nun sang du may khat ni si may ritrin ra may azu ariuba mi tuna sam khau ti thai kane Aizawl tung SSC center khau kazaw ni may nun rui sang nai advance suna ta thau mangke thai ta tangkung bam thi Metei Staff Selection Commission re Churachandpur khani ukrul khau nai me SSC exam center lagan kan metang riye SSC exam kazaw khang tatbam mai insam na asak thilai na chang si mai rekaniu tanglau ni me bam tangam magna chang khau indaptari na chiplau mai ni pai na kazaw thi tuna sakane New Delhi September tarik root na chakyu Union Minister Rafnath Singh Bitu re Rahul Gandhi da India to terrorist number 1 day to na sakan mezang Thursday nun case file salaw kan the kumna Congress leader nun rui NDA leader strong lat bamta nutni mag mai indaw na nationwide protest at kai khangni ti thai kan the Minister of State for Railway Rafnath Singh Bitu re chamla mai khau Gandhi kai rui Punjab rao ka silaw thi to na sakan chongi kumna Rahul Gandhi da terrorist number 1 day to na sakan metai kamai lung hap mai chong ma gi to na ni sakan chongi
Karnataka Pradesh Congress Committee Office Bearers Ray complaint sukan mitang case the Bengaluru Police Station kau file sukan tuangi witness nung tai Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saharini bitu kasauna NDA leaders nun tai complaint file sukan tuangi mi tai Rahul Gandhi ta laukai na sakan misang riye Rafnat Singh Vitu Hai Punjab Chief Minister Salaumai Ben Singh Tawi Ben Singh Tai Bompo Khari Thaikan Chonge Rahul Gandhi Ru US Store Kau BJP Ta Laukai Na Sakan Meta Nutni Mak Mai Indau Na Rafnat Singh Vitu Ru Terrorist Number 1 Tuna Kau Kan Chonge Rafnat Singh Vitu Ru Rahul Gandhi Hai India Mai Rami Kamai Kagan Gai Kau India Pang Lungwang Mai Pude Kamai India The Indian Mai Leader Rami India The Indian Mak Mai India Tong Plane Strain Khani Chang Ta Bomb Po Kasi Khang Subang Mai Nun Rui Rahul Gandhi Ta Machuang Bam Tong Dei Rahul Gandhi Hai India Tong Number 1 Terrorist Day Kumna Kata Katuk Milong Khau SNC Street Nim Khang Ka Ge Nai Thi Tuna Sakan Tonge Bengaluru September Tarik Rut Na Chakyu Karnataka Chief Minister Siddharth Ramaiah Rui Center Kau INDIA Block Rui Government Form Society Panithe Tuna Sakan The Siddharth Ramaiah Thilaina NDA Haiting Kumpangu Center Bangam Ni Tongram Maki Tuna Sakane Lok Sabha Pool Kau BJP Rui Kan Yutam Mai Gong Tangkan Mak Mai Khau Lungai Menai Ka Hau Bamthi Kumna Opposition Leaders Rahul Gandhi Ta Attack Suka Hau Bamthi Tuna Sakane INDIA blog in tau tu phaikat sit tang bamthi asat ma ka government ka siam puni thi kalam tu Narendra Modi rating kumpangu Prime Minister phungtang ngam ni tongram thi tuna sakane gwangni mega lam khau pritik sumaita ailum magi tiki political developments ta zau pu khau BJP resai mai centered government hiding kumpangu phungam ni tongram makhi tuna Siddharth Ramaiah re sakane in tau tong political development zau pu khau centered government ti hai JDU le TDP rip machuang lau mai pan rui government dingbam chongi JDU le TDP rip withdraw sukan pu khau kaniu tu bui sungam ni na chu tu na press conference khau sakane Infal September tarik rut na chakyu Manipur Congress Ridaula nai tai Metei le Kuki Group sta pari rathi tu na sabam mitong evidence ma gi tu na sakanthe mi tai Union Minister Amit Shah ri Metei le Kuki Group sta Manipur dongla lu inthak na chuzang mai gongdat khang pari rabam thi tu na sakan melat bamta bundau kan chonge Manipur Congress Working President KH Devrata Singh Rui Sakan Mai Q2 Modi 3 Tuang Jang Paika Tangkan Mekhau Metei le Kuki Groups Chuzang United Khang Pari Ra Ka Haubam Thi Tuna Amit Shah Rui Sakan Metwangi Tiki ground level Khosuna Thu Tok Tat Kai Kan Metwang proof Ma Gi Tuna Sakane Kumna Center da Manipur Donglat Lulam Kau Lungning Inthan Na Tan Ta Lo Kang Demand Sukane Community Kanai Ka Khau Tok Tat Kai Kan Metwang details hai Center Rui Mai Goi Na Khau Lien Pat Khangni demand Sukane Aman September tarik rut na chakyu World Health Organization Richard Sinong sa indau kan mai thelaina Jordan Railiang mai country suna leprosy in phan mai lagan ngam kan the mi hai global public health khau sau ka mai akhathe tu na sakane mi da khau WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus re Jordan ta thunku mai indau kane leprosy haiting kum ching sing ma thang we naibam chongthi tiki asai thu kan di azu khau lagan ngam khang tan ran na tan bam thi tuna sakane kage nai me cham thi thai mai Office of the Changdai Namjuan Passover Celebration Committee. Hai Rui Changdai Chikzai Me Goi Khau Kalam Intuk Mai Sunati Thai Lawi. Mi Kyoto Guangputni Mai September Tarik Chui Nekhat. Saturday Puinung Hai Changdai Namjuan Passover Celebration Duang. Intao Zai Me Mung Stone Pulling Ceremony Hai Tat Kai Pini The. Hai Zang Re Chikzai Me Na Goi Rui. Mi Tuang Ting Ming Nung Kiu Katuang Tan Intin Mai Azu Nai Bam Sini. Guang Lau Na Kadam La In Sam Lau Pudiu Khang Zang Hoi Pituang E. Intao zai ni mai hai lau chuan khuang ta chat khawri ka hau puni thi gwang ni mai goi ri ka kan sa na gwang tang lau pu tho mi tuang mung hai anu Christian menun tuang chap re khawri tat kaina bampuni kum na mai goi ri gen ta lau na ra gwang him indao mai mung suna tat kai ngam diu khang hoi nai me le ka sa na gwang lau pu tho Tamenglong headquarters khori intao zai khang tat ni mai goi khang gari arrange lau puni Aren Sulau Megari Khau Tat Ni Megwai Rui, Tamenglong Medical Gate Khau Wang Kadoi Lau Khang Thi, Kum Na Lau Chuan Kwang Sanai Makhai Kai Rap Tui Thai, Tat Thau Ka Hau Ni The, Kalam Khada Rui Kan Di Megwai Rui Thai Lau Pu, Hai Kyu Tu Mi Tuang Ting Meg Nung Hai, Ko Hu Luang Man Road Koribam Gai Zang Gai Ni Me Chang Hai, In Tao Zai Na Tat Bam Ni Me Zang Rui Gari Chiam Mai Dai Me Ka Gwai Hai, Tat Ka Lu Khang Kung Ni The, Gong Lau Pu Ni Me Khang Da Rigun Mai, Zang Tuan Riu Ba Mi, Tuan Ku The. By Media Sales, Changdai Namjuan Passover Celebration Committee. Tamenglong Ting Night Luan, Lau Tai Bu Tarik Chui, Lau Chuan Kalan Ting Zin Night Naye, Zing Bang Ting Puk In Than Ne, Lau Tai Bu Tarik Chui Nakhat, Lau Chuan Kalan Ting Zin Night Naye,
Zingbang muak na ye. The Gaanphiu Mal DGM chamje subscribe sulauni mai Metei inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulau puong. Mai ka goina cham king in sam lo na ba mai ka goina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tin roi nai la mai sa inda wi asai khang tu cham hai khau ringa lau the athuan khwang group ma khai kai me kan rui mai ka goina king in sam da la kho chuan good hey